Turabaramukije inshuti bavandimwe bakunzi bamenya amateka aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi, bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse bitewe naho muherereye. Uyu munsi turi kuwa mbere w'itariki enye z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024. Nguko mwamaze kwibona ani kuri channel yamenya amateka, muri kumwe nanje Munezero Willy, ariko murabona ntarinje nyine ndi kumwe n'umutumirwa. Nagira ngo banze mwiyegereze turakaza rero muri studio zamenya amateka muvandimwe. Murakoze cyane. Rero nguko mubibonye uyu n'umutumirwa agiye kutugezaho ikiganiro, ariko arabanza twibwira hanyuma abone kwinjira mu kiganiro nyirizina. Ikiganiro agiye kutugezaho na amateka agiye kutugezaho, afite amateka adasanzwe uyu mugabo y'ubwitange yo kwitangira igihugu ciwe cya Kongo. Kuko muza kubyumva afite amateka maremare, ariko aragerageza yahine kuko murabona n'umugabo umaze gukura, ntabwo bishoboka ko amateka mu buryo burambuye yaje mu kiganiro kimwe. Rero aragerageza atubwire aya ngomba. Reka rero twibwire hanyuma ahite yinjira mu kiganiro nyirizina. Turakaza neza ngaho twibwire hanyuma uhite uja mu kiganiro nyirizina. Je banita Munyaneza Rusamantereko wa Maseruka wa Musanganya wa Rugira wa Sunzu wa Rugabire wa Rugorora. Ndi umusinzira mu nzu y'abasanganya. Komeza ahita ukomerezaho. Jewe nagize umuhamagaro nkiri mutoya wo kuja mu gisirikari. Kenshi nabageze mbaza papa mubaza nyine ingene barwanye iri antambara ya Murere, ambwira ingene bayirwanya, akambwira kuko yirwanye atigeze yishaganya kandi atigeze arwana atengize kava. Kamubwira ngo papa ivyo bintu nzobishora, kamubwira ngo se papa mwabikoze gute kugira ngo mutsinde mayimayi mbese Murere. Ambwira ingene bayitsinze, naje ndamubwira ngo uko biri kose naje umuhamagaro ndawugira nzaba umusirikari. Kenshi akambwira ngo se mwana wanje uzobishobora, kamubwira ngo papa nzobishobora kuko naje nza numva ngira umuhamagaro, naje kuko nangaga nakarengane, nangaga n'umuntu urenganye, n'ubu ndakanga. Niyo nagize ubuhanya nkarwara ariko nanga karengane, n'ubu ndakanga. Niyo ndi impunzi ariko nanga karengane. Bukeye ingabo zamu tuzatotezaga abantu iwacu, barabatotezaga. Hari igihe kimwe ingabo z'abasalu twari dutuye ku Kabingo mu Wasanganya hafi ni gupema yo kwa Gitongo. Ico gihe niho twabaga. Bukeye nagiye aho kwa Gitongo, ico gihe nari ntangiye kuzamwa umumera, naje namwoye umumera. Mpageze mu rugo nsanga aho basirikari b'abasalme barantuka, maze kuntuka barantutse ngo yo bolole, nanje ndabasubiza ngo bino nde babolole. Bahita bamfata barasire hejuru, nikubita hasi. Ico gihe binjiye mu nzu bafata muzehe papa, bafata n'undi mukuru wanje witwa shefu, yari shefu Deo, mukuru wanje Deo umudage, baramufata barabajana no kuri Minembwe. Ico gihe bishipunguje inka zibiri. Bukeye nde makazi rimwe rero karaka, nico gihe kimanunga ndahurana n'umusirikari witwa Bembereza, sinzi ngene use yari inyuma yanje, ngize amena amagi, namuramushaganije amagara ameneka, ankubita urushi. Ndamuga ngo rushuko nkubise nzarukwishura, naranumwishuye nyine. Bukeye waje kurumwishura gute? Nari mwishuye tugeze za Kinshasa, tugeze cha Kinshasa niho twamufatiye, ndarumukubita nanje. Bukeye ico gihe twamufasha ari nakajuriti. Bukeye ico gihe cha gisirikare kimaze, hari ikindi gihe batoteje abavyeyi bakazamanika ku rusenge, harimo abavyeyi nyine bahari kwanda bagoyi n'abandi bankamigwa. Cagiye abana babo bari baragiye mu nkotanyi, barababoha cyane bakabohera ku rusenge. Ico gihe n'umusoda witwa Gasandoka w'ifizi, ico gihe barababoha cyane, ndavuga akarengana abantu ntibo kagumamwe. Bukeye igisirikare ngo kibe 96 inkotanyi zirenze ruguru, nitwe twagiye mu gisirikare ba mbere, twari abana 31. Dukora igisirikare tuja kwigira mu Muzinda. Umunsi twahigwa renga niwe munsi tugenda dukora igisirikare mu Muzinda. Twakoze training mu Muzinda turi abantu 30. Tukora training irarangira, imaze kurangira turapasinga. Tumaze gupasinga umunsi wa mbere intambara nibwo yabaye ku Irumba, twari kumwe n'undi mwana witwa Bagabo, twari twakupasinganye nawe, yari intwari cyane. Tuja ku ntambara yo ku Irumba, ni naho yarasiwe, baramurashe mu mpsiko, baramurasa. Wamurashe natwe ntwe twamurashe. Aduyi wamurashe twari kumwe n'undi musirikari ngo ni Karisa w'umunyarwanda, niwe twari kumwe nawe. Aduyi wamurashe natwe ntwe twamurashe. Turadvasinga aduyi twaramwirukanye, tumugeza Igisanya. Tugeze Igisanya
turaporinga turagaruka bukeye aduyi yatera kuri Nyabibuye twari mu muzinda ariko ateye kuri Nyabibuye turadvasinga nitwe twagiye gutanga musada kuri Nyabibuye tugeze kuri Nyabibuye aduyi tushike turamurasa ariko hapfuye abasirikari bacu batari bakeya aduyi arabarasa natwe turadvasinga ndetse ico gihe hagiye abana abishwa banje matekwa abana bamushiki wanje nibwo bagiye matekwa bajanye na nyirakuru umukecuru witwa Neema w'irukombe w'abanyabyinshi bo mu nzu y'abakazana bakagura umoya ico gihe turadvasinga twagarukiye muri Bukavu ariko tugeze muri Bukavu hari umusirikari wacu barashe ngo ni Rukara nico catumye duporinga twinjiye muri Bukavu dusanga aduyi yaduteze ambushe turaporinga turagaruka turaza twasuye mu muzinda dushitse mu muzinda aduyi arasaratera za Kabanju ico gihe yapfuye umugabo aza bita Mureta w'abagorora n'undi mwana w'abagorora bari kumwe ndetse ico gihe baharashe n'undi muhungu w'abasinzira mu Karegeya n'ubu ni Kajoriti ico gihe nico gihe bamurashe aduyi turamurasa turamuhasha ico gihe twari tuyobowe n'umugabo bitaga ngo ni Katanyama w'abasita ngo ni Mathias ico gihe aduyi turamurasa turamuhasha twagiye turi paratuni aduyi turamurasa aduyi araporinga bukeye biba ngombwa kuko dusubira twadvasinga tuja za Baraka tugeze Baraka hari abana benshi batakarije ubuzima bishwe na za malaria abandi bishwa na kolera ndetse hari umuhungu wabitira wahaguye ni nanje wari umugwajije umuhungu wa Gatemi arapfa kabisa ico gihe yaguye za Baraka turadvasinga turagenda tugera Kalemi ndetse twageze mu mazi aduyi yashaka ko kuturasa ariko turamurasa turamuhasha turadvasinga turagenda tugera Kalemi tugeze Kalemi ico gihe twe zabaye ngombwa kuko tunyura inzira ya za Shaba ya za Moba turadvasinga tuja za Shaba za Moba twageze muri Zura turaharara bukeye turadvasinga turagenda tugera Moba ndetse Moba hari abasirikari bacu nyine nari ndwajije harimo umuhungu w'abanyabyinshi wa Hurumba ngo ni Sabimana yaguye aho ngaho nije wari umugwajije yaguye Moba turadvasinga turagenda tuja za Pepa tugeze Pepa twahahuye n'aduyi mwinshi twaraye twarwanye kuva saa 10 buraca mu gitondo tugeza hafi saa 4 saa 6 turwana ariko aduyi turamuhasha kugeza naho aduyi yazahita muruzi aja za Zambia aduyi turamurasa aragenda bukeye turadvasinga turagenda tuja za Kasenga ariko tutaragera za Kasenga nje nararwaye ndwara malaria naraprovinze ndwara malaria maze kurwara malaria ari umuhungu wacu w'abasinzira ngo ni Petero umuzu y'abayira yambaye hafi cyane ibyo ndabimushimira cyane ni n'inshuti yanje n'ubu nyine inshuti yanje turagenda tugera za Kasenga tugeze za Kasenga hari abasirikari nyine bacu kuko twari dufitanye communication imwe aho twahagira ibibazo nyine tumaze kwashika twabanaga na Major Rutambwe nje nabaga mukoyi yatume twabanaga na Major Rutambwe na babisetsa n'abandi nyine bana abanyamurenge benshi bato na ba Petero nyine twari kumwe ico gihe turagenda tugera Rubumbashi tugeze Rubumbashi naho twaraharwaniye ariko nje nahageze ndwaye nahitiye mu bitaro za Bondo siko za Rubumbashi pageze motomoto ni wambaye hafi yaraje aza kundeba yangombwa ko agenda akabwira Runyambo araza mba hafi Runyambo n'umugabo bashombo yambaye hafi ndabimushimiye cyane ndabishimiye na motomoto bambaye hafi ico gihe turagenda turadvasinga turagenda tugera Kinshasa twarashitse yogiye twabaga kwa Dr Ngoga ni yarashinzwe sante ya Kongo yose ico gihe Ngoga umunyarwanda ico gihe twabanye nawe neza ico gihe twabaga presidence ya Kengo Adondo twabanaga na Ngoga na Siza Kaizari na Kagame Alex na Danyi Munyuza niho twabaga twahabaye neza ico gihe twagiraga za Rubumbashi za Kisangani n'ahandi hose twageze tujayo kuko twajanaga imiti tarejo ya Kongo tutageragamwo ico gihe twahabaye neza bukeye habiba ngombwa kuko hari abacu nyine bari barwaye nka Bovre Kirota n'undi mwana ngo ndabarishe n'ubari hanze abo bantu bamaze kurwara n'ababaye hafi bukeye ndetse hari ikibazo cabaye nyine turi muri ibyo bitaro kuko nyine ubwoko bwacu bwaratotezwaga hari akabazo kahabaye nyine bashaka nko kuja kutugirira nabi biba ngombwa kuko nza mbakura aho ngaho ndabajana mbageza nyine ahantu twabaga ma campagne nyine kuri residence ya Kongo Adondo turahabaye bukeye
ipaswa nyine ryo kuva muri Kinshasa. Twebwe nitwe twaje mbere turapaswa turaza tugera Bukavu. Tumaze kugera Bukavu mwaje gute? Twavuye Kinshasa twaje mu ndege ariko twaje tutabishaka. Igihe cyo gutaha mbe igihe abanyarwanda Kabila sezerera abanyarwanda Kabila duhaye isobanura ibintu bimwe kugira ngo babyumva batabizi. Kabila duhaye iminsi 6 nyine kutsowe twavuye muri Kinshasa. Igihe abasezereye ubwo ni 98 RCD kuvuka. Turaza tuva Kinshasa turaza tugeze i Bukavu. Umuntu waje kuduteganira Tigakunzi araza araduforoningisha. Amaze kuduforoningisha mwara abanyamurenge gusa cyangwa ari kumwe n'abandi benshi? Twara abanyamurenge n'abana b'imasisi n'abashibu Bukavu n'abapfurero. Turaza tumaze kugera i Bukavu twe batujanye ahantu baza bitabagira kubwo Tigakunzi yaraduforoningishe aduheza amayereke atubwira nyine kuko ari akazi tugiye gukora. Biba ngombwa nyine ko tuje Bukavu ahantu baza bitabagira. Turagenda ngo tubashitse twasanze hari bataliyani ya Katanyama. Dushitse twaradupanuwe twara abantu hafi 60 hafi n'umunani guke abana b'abanyamurenge n'abana b'abashi. Ubwo twari bagira twari kumwe na Bravo Tangu n'abandi bana ngo ni ba Sankara n'abandi ngo ni ba Albert na ba Brown kinyamahanga. Tuhageze tumaze kugera bagira twarashitse duhasanga bataliyani ya Katanyama. Tumaze kugera twaraye dupanuwe buraca mu gitondo. Wari umunsi w'iposho bucariyinga. Turaharara ngo buce mu gitondo karekare nko masaha 4 Colonel Bisetsa araza aradusanga araduforoningisha atubwira nyine kuko yaje i bataliyani ari yiwe twahise yari umukatanya mucuga yazanye n'undi ngo ni Carlos Kinyama. Baraza baradusanga bamaze kudusanga baraduforoningisha batubwira nyine kuko intambara yabaye tugomba gukubita aduyi tukamurasa. Turamuga sawa nta kibazo. Bukeye ugaragenda amaze kugenda ngo habe mu mugoroba w'iyinga ko masaha moya ya nijoro araza araduforoningisha aratubwira ngo akazi karatangiye. Ubwo twahise dupasua turamanuka tuja i Bukavu. Ariko tugeze mu nzira aduya dutegambushe tugeze hano kuri nani ya Bukavu Hopital General ya Bukavu niho twasanze yambushe badutegambushe aho hatakariye umwana umwe ndetse ntituzi imbadu yaramurashe imbara mutwaye mateko. Nuko turadivasinga tugeze mu nzira ija kuri centrale dusanga nani centrale bayikuyemwo leta imungura nyine niwe wari waharashe. Natwe turazamuka tuja kuri banke no kuri radio dushitse nyine turasadu wari aho ngaho abariho tudiporoyinga. Niho twari turi nyine kuri banke no kuri radio ya Bukavu. Tuhabaye umunsi umwe buhabaye mu gitondo radio araza ndetse tubona radio kari mwinshi turabanza turiyeka. Tumaze kwiyeka aduyi dusubira inyuma bukeya turaza turamurasa turamuhasha. Uwo munsi niyo munsi twarwanya intambara ya Kansayo imbamuza mwumva intambara ya Lwech. Turamurasa aduyi abamwishi cyane kugeza nyine twabonye force zavuye mu Rwanda zari ziyobowe na Ruvusha ziraza ziduheza musada. Aduyi turamurasa turamutabanyikisha aragenda. Bukeye bandi proinga bagira baratuniyacije bagira ico nari section commander nico umunsi nyine tuva Bukavu Kinshasa nibwo natangiye kubura section basirikari 12 nibwo natangiye kuyobora. Bukeye bandi proinga bagira ico yaduyi bagiriya za Kabare hitoke za aduyi batuma nyine force zanje bari yonje ugenda najanye section 2. Bukeye aduyi tugeze turamurasa kabisa aratawanyika. Amaze gutawanyika harakabaza nyine kabaye leta Elias aramfasha kabisa ndayimushimiye cyane kuko byabaye ngombwa kuko mfungwa nk'iminsi kingahe aramfunguza angirira neza cyane ndamushimiye cyane. Bukeye turadvasinga tuja zabagira tugeze zabagira twajanye na Colonel Elias ni komanda batayo wacu. Tugeze za Warungu twahabaye igihe gitoya nawe nyine ari komanda batayo wacu. Bukeye harakabazo kabaye biba ngombwa ko asubira inyuma batuzanira Colonel Kibibi coge bari kumwe na Estuary Kibiriti babasubiza inyuma tuzanira Colonel Kibibi. Turabana twabanye kuva icoge hari bibiri hari muri 98 mu kwezi kwa 10 mu kwezi kw'icumi. Turabana na Kibibi mu kwezi kwa 11 mu kwezi 12 turwana twageze turwana buri munsi waremwe n'Imana. Tubwageze turwana na Maimai na Mudunu Karande n'ingabo za harundi twageze twita ngo ni Maroka. Turarwana twaharwanya intambara nyinshi cyane
turwana intambara nyinshi kugeza igihe twageze dufata aduyi tukamusubiza inyuma bacu bakari wamurasa. Hari n'igihe twigeze gufatana na aduyi turakirana ndamurasa ahantu baza bita ngo ni Tubimbi, aduyi turamurasa. Twageze igihe twageze Tubimbi, hari undi mwana twabanaga wabahiga ngo ni Sankara, baramurashe uwo munsi. Biba ngombwa nyine kuko aduyi mbwira bacu ngo nyine dutaye Sankara, biba ngombwa kuko nubarabikonesa zambwira kuko twamufashije cyane kuko abacu bari basubiye inyuma. Biba ngombwa kuko tumuba hafi, aduyi turamurasa raporingo. Aho mu munsi twanafashe machine gun na rapiki. Uwo munsi ico gihe wari uyoboye urugamba ni Tambwe, Pauvre Tambwe ni wari uyoboye urugamba. Uwo munsi ni wari komanda bataya Sego wacu. Ico gihe turarwana, twahise osi wacu yari Nkizingabo, osi yari jefe ni wari osi wacu. Ico gihe twakoze akazi kenshi cyane aho ngaho na section commander wa section 1 wa platoon 1 nije kenshi nije wageze uja muri advance party. Ico gihe aduyi turamurasa turamutabanyikisha, turagenda tujaza ahantu baza bitaza Kasika. Aduyi turamurasa turagenda turadvasinga tujaza Mulambozi. Aduyi turamurasa aratabanyika, turagenda tugera Mwenga tujaza Mulambozi. Ico gihe twagiye Mulambozi, Colonel Kibibi yaramaze gusubira inyuma, ahaje Oketi niyo twajanye ahantu baza bita Mulambozi. Mukabukeye tuva za Mulambozi turaza tugera za Burare. Tumaze kugera za Butare, aduyi yasuye kuturasa cyane, araturasa ndetse aradutabanyikisha, ndetse uwo munsi tumumirishamo abasirikari babiri. Umwe yarapfuye, umwana w'abasinga ngo ni Mukega, n'undi muhungu rero n'umugabo ngo ni Biganiro w'abadinzi baramurasa. Ndetse uwo munsi dushaka kumuta, ariko biba ngombwa kuko tugaruka aduyi turamurasa turamutabanyikisha. Turadvasinga tuja ahantu baza bita za Cure. Aduyi yari yateye ahantu baza bita muri Kankinda. Aduyi araturasa cyane, ndetse ingabo zacu ziraporinga, tugenda dutanze umusada. Dushitse turadvasinga ahantu baza bice za Cure. Twari company zitatu, company zacu zibiri nyine z'abakongomani na company imwe y'abanyarwanda. Turadvasinga twageze Cure, twageze nijoro, imvura yarayitunyagira. Ngo bukeye twarwanye kuva saa 11. Aduyi araturasa kabisa, natwe turamurasa. Niwe munsi aho ngaho ni mu bihe bice ibyo bice uhavuga? Ni muri territoire ya Warungu cyangwe ni Mwenga ya Kigurube iri azanani za Shabunda, muri Shabunda. Ico gihe twarwanye na aduyi niwe munsi dufata Colonel General Civili. Niwe munsi tumufata, twafashe matekwa nisha abantu hafi bagera 8. Twafashe matekwa, hari company nyine zitatu izacu zibiri ni y'abanyarwanda. Aduyi turamurasa turamutabanyikisha, dufatamo matekwa turazizana. Bukeye biba ngombwa ko tugaruka za Kabare. Dushite Kabare nyine twasuye kwarwana intambara nyinshi. Ico gihe osi wacu yari Olivier, twasi osi yari Nkizingabo. Twahabanye iminsi itari mikeya. Aduyi aho ngaho za Kabare naho twararwanye na aduyi, ndetse uwo munsi hari igihe aduyi yaragiye kuntwara amatekwa, agiye kumfata. Hari aho nari natabanyikiye n'abasirikari bangahe, aduyi ashaka kuntwara amateka, ariko kubwa amahirwe uwo munsi Imana irangarura. Bukeye turadvasinga tuja muri Plaine ahantu baza bita mu Rubarika. Turahabana, Nkizingabo niwe wari twayisosi na Olivier niwe bari bawusi bacu. Olivier mwaguye Remera, Umunyabyinshi. Bukeye tuja Remera, nibwo habaye ngombwa ko tuja Remera. Aduyi araturasa cyane, ndetse turawatabanyika nawe si wacu niho yaguye ngo ni Olivier. Aduyi araturashe cyane kuva aho twageze aho ngaho turaporinga, turagenda tuja ziriya munani mu Rurambo. Nibwo twaporinze. Colonel Ngoga niwe wari osi wacu, ni nawe waziyobora iyo ntambara. Osi yari amaze gupfa, twahise osi yari yakomeretse, platoon commander wacu yari yakomeretse ngo ni Sebagabo. Ico gihe nari platoon sergeant. Aho twahahuye n'intambara ikomeye cyane. Bukeye turahava turamanuka nyine aduyi turamurasa turamuhasha, turamumanura tumugeza Remera, turayifata tuyijamwo. Aho Remera twaharwanya intambara nyinshi, kandi aduyi yarakomeye cyane. Ico gihe turarwana. Bukeye aduyi turamuhasha. Nico gihe hari igihe twigeze kurwana Yagabo ni wari komanda brigade wacu.
araza turadvasinga tuja za Remera. Tugeze Remera nico gihapfuye umugabo ngo ni bunuhuri w'abarundi babongera, aho twarwanya intambara nyinshi cyane. Harashwe uwo munsi bunuhuri apfa hapfuye, harashwe abasirikari 9 hapfa 4 hakomereka 5. Uwo munsi hari intambara ikomeye cyane. Aho ni Remera kwiposta niho twari turi. Ico gihe yagabo ni wari komanda brigade wacu, ni wari Uvira. Turarwana intambara nyinshi kugeza igihe aduyi twamurashe, natwe turamutabanyikisha, ariko uwo munsi twakomereshemo abasirikari benshi barimo umugabo ngo ni bunuhuri w'abarundi babongera. Turadvasinga, hari umunsi aduyi yasuye kudutera ahantu baza bita ngo Nyakabere. Aduyi araturasa aratabanyikisha, turatabanyika neza, turagenda tugera muri Sange. Tugeze ku kiraro ca Sange twari kumwe na Colonel Ngoga na Kasa na n'undi ngo Dekereke. Aduyi yashaka ko kuja kubafata amateka, kwampamagara Colonel Ngoga ndamwese uko bari abantu turabataye kweri. Aduyi abatware Colonel Ngoga aramwese hari amasasu, bafite amasasu za magazine 3. Colonel Ngoga magazine imwe ndi ni heza munini, aho twahatsinze abantu hafi 6 mayimayi 6. Tumaze gutsinda mayimayi 6 nibwo abacu batugezeho Dekereke na Kasa batugeraho kabisa. Izo ndabishimira Imana kuri bagenzi bacu nyine twarokoye. Bukeye twaradvasinga tuja za Makobora twarwanya intambara nyinshi ikica leta Rutambwe nyine niyo komanda batayo wacu. Twarwanya intambara nyinshi, cugana ari Platoon Sergeant wa Patrick w'Abasama ni wari titulaire wanje, ariko bukeye nza gusigarana iyo Platoon. Hari ikibazo cyabaye nyine abari barankonfaminga mu Platoon Commander titulaire hari muri 2001 nico gemba Platoon Commander titulaire. Turahabaye twarwanya intambara nyinshi Makobora. Bukeye bataliyani yacu bayifata bayijana ahantu baza bita za Fizi. Tugeze Fizi hari Mutambara, muri Mutambara hari ujabuka Marindi. Twarwanya intambara nyinshi, no munsi leta ibyica zapfa, bamurashari inyuma yacu. Twari imbere na Sematungo n'undi mwana w'umushi wari Platoon Commander wanje yanje yari tu. Uwo munsi niyo munsi na Rujanika apfa, ni Platoon ni yari Siri. Uwo munsi niyo munsi Rujanika apfa, ariko bapfa bari inyuma yacu. Colonel Mutebutsi aratubaza ngo se turi hehe. Twari abantu barenga ku 8, ndetse hari abana twari kumwe nabo Aduyi yari yarashe. Uwo munsi babyicaza barasiye inyuma yacu, nyine barasiye ku kiraro, twe twari imbere nyine. Aduyi yavuze ngo aradufata amateko. Uwo munsi turarwana, company yacu Biko na Eko zari zashize, barasa barazigenga. Open Choge batuzaniye gusohoka wabasinzira wajiji abari wose wacu. Hari harashwe wose wacu yari wa Biko yari Mutebutsi Macunda, nundi wari wa Biko yari byicaza wabasita bari barashwe. Choge batugengera baduheza gusohoka muri Eko, gusohoka bari wose wacu. Turagenda tugera uwo munsi baratugenga, Biko yacu barasagenga na Biko barazigenga. Gusohoka bari batugira wose wacu turadvasinga tuje Fizi. Tugeze Fizi Aduyi twaramurashe turamuhasha. Bukeye turagenda tugeze Fizi twarwanya intambara nyinshi cyane. Twari mu bataliyani ya Rutambwe. Ico gihe twari kumwe na Tangforo na Colonel Mutebutsi. Twarwanya intambara nyinshi, turagenda biba ngombwa ko twazibasinga tuja Kananda. Tugeze Kananda twarwanya intambara nyinshi, ni Platoon yanje ni yari advance bata. Uwo munsi niyo munsi barasa Rugero, dusanga Aduyi yamurashe yamutsinze hasi. Aduyi uwo munsi twapfusha abasirikari benshi, hanakomeretse n'abasirikari bacu benshi barimo twahisiyo wacu Mukiza na Ndori yari yarashwe, n'undi mugabo w'abagorora ngo nibyicaza nawe yari yarashwe, n'undi mwana ngo ni Musirimu yari yarashwe. Uwo munsi harashwe abasirikari bacu benshi. Tugeze za Kananda habaye intambara ikomeye cyane kugeza Aduyi twabanje ndetse no kunaporinga tubanza gusubira inyuma. Habi force zari zivuye za Marindi zirimo Kibangura na Colonel Mushonda na Mufoko, company zibiri na company yacu yari kumwe n'iya Kinyata n'izindi company zari zitutse umuhanda na bataliyani Soswantinye. Choge yari yaje kuduheza musada, yari ivuye za Warungu, niyo bataliyani ya mbere twabagamo. Choge yari yobowe na Civili nyine, niwe waje komanda batayo wayo. Araza turadvasinga turagenda dufata Kananda yari yarananiranye. Hari igihe kandi
Colonel Nyamushebwe yigeze kwijamwo hari intambara nyinshi kugeza ico yakomeresha abasirikare hafi 9 barakomereka abandi barapfa ariko twe turagenda turayirasa umunsi tuyikuramwo tuva muri Kananda bukeye twahabaye iminsi itari mikeya aduyi twageze turwana buri munsi warimwe n'Imana ndetse hari n'abasirikare bacu bashatse nko kuja gutoroka aduyi arabarasa harimo abana b'abapfurero babiri n'undi mwana w'inyawarimba w'abanyabyinshi ndetse aduyi arabarasa barapfa bukeye turadvasinga tuje kuri Mugera twaradvasinze twaharwanya intambara k'amasaha 6 twatugwana na aduyi kuri Mugera aduyi ndetse abanza kudusubiza inyuma bukeya ariko bukeye turamurasa turamutabanyikisha aratawanyika biba ngombwa kuko twebwe ikampani yacu ya Serugo baduheza Serugo busoko yaramaze gusubira inyuma batuzanira Serugo ni wari wose wacu Serugo abasiko cari abari baduheza bari wose wacu twahise wose yari musore wabasinzira babashuri nanjye nari paratuni komanda paratuni turadvasinga twebwe tuja kuri Mugera tugeze kuri Mugera aduyi twahagwanye intambara y'amasaha 3 aduyi ndetse abandira kubutubananisha kuko yari kampani imwe yacu ndetse nyuma yaho Colonel Pauvre Kinyata ni waje kuduheza musada araza duheza musada aduyi turamurasa turamutabanyikisha turagenda tugera mu rusuku turagaruka turaporinga turaza tumukizuru bukeye biba ngombwa ko twadvasinga tuja ruguru nyine n'ibyo intambara General Masunzu yari yatangiye tugeze ruguru twarwanye intambara ndetse turaporinga tuva muri Minembwe turagenda tugera iriya za Nyaruhinga bukeye nibwo intambara za muraporinga cyangwa baratwirukana twaraporinze bivuga mu mvugo yiyubashe ariko barabirukanye ngabo za General Masunzu zarabirukanye uzoza bivuga mu izina ryabo twaraporinze turagenda tugera bamwe bagarukiye mu Bubembe abandi bagarukiye mu Rusuku turagaruka ico gihe byabaye ngombwa kuko dufungwa tuja mu Rwanda cyage cy'intambara General Masunzu abanyarwanda batujana mu Rwanda turafungwa ahantu bazabita ngo ni Ikami tuvuye Ikami tujinasho biba ngombwa kuko dufungwa twahageze nk'amezi 9 kuko force ya twagiye turi abantu 9 nitwe twagiye mbere na yagakundi muza mwumva ka Maremo Kinyata na ba Boazi twari abantu 9 turafungwa nyine ahantu bazabita Ikami uke abacu baraza ba Colonel byinshi haza ba Safari ba gikundi cha Santos cyacivuye muri Plene turafungwa cyane ico gihe twahageze amezi 9 bukeye ngombwa nyine ko tugaruka dusubira mu gihugu cyacu nyine cya Kongo twarashitse je bamandi provinga nja mu Kamanyuru iziriya ntambara zabaye Uvira bujya 2003 za General Masunzu na Colonel Nyamushebwe jewe nari ahantu bazabita ngo ni Kamanyura niho narindi province no paratuni yanje yariri abandi baraporinze njewe nije warasigaye ndetse mbese muri Uvira nije wari wasigaye muri zone ya Mwenga nari Kamanyura na Gatogota niho narindi province biba ngombwa nyine ko bacu bari batabanyikiye Burundi ndetse na Marike yari yatawanyitse ndetse hari abasirikari be bari bakomeretse benshi baje Burundi bamaze kugera Burundi biba ngombwa nyine ko bagaruka basitiraho narindi nyine mu Kamanyura na Gatogota ndetse Gatogota hariho paratuni komanda niho yari ari Kazungu nawe yari yaporinze na paratuni zibiri zari zihari paratuni yanje nyine yasigaye Kamanyura biba ngombwa nyine ko twadvasinga turaza tugera za Bwegera aho twarwana intambara ikomeye cyane twari duhanganye na Colonel Ruterera nibo wari uwezo ngabo ya Nyamushebwe twarwana intambara nyinshi cyane kugeza nyine bakijwe n'umwijima twari tugiye kubafata umwijima niwo bakijije kuko twarwanye saa 11 saa 12 kugeza saa 1 umwijima niwo watumye tutabafata twari tugiye kubafata turadvasinga mu gitondo kare twaraye nyine za Rubirizi ngo buce mu gitondo kare turadvasinga turagenda tugera Uvira tumaze kugera Uvira turahaba twabaye iminsi itari mikeya biba ngombwa nyine ko twadvasinga turagenda tuja za Baraka icyo cyagihe dufashe indege za Baraka icyo gihe twarwanye intambara ikomeye ariko twahasanze yaduye mwinshi ahantu bazabita mu Rweba icyo gihe hari abana twari turi kumwe twarwanye intambara nyinshi cyane ikomeye
kugeza ubwo mwarwanaga nande mu Rweba twarwanaga na FDLR na FDD na ingabo za Nyamushebwa zari n'ingabo za Nyamushebwa nyine bari bafatanyije nabo mwarwanaga nabo twarwanaga twarwana intambara nyinshi cyane tubaye baraka twahadipronze hafi nk'amezi kangahe duhari turwana buri munsi wa rimwe n'Imana twageze tugira kangahe tutarwana icyo gihe twari kumwe na Colonel Jules Mutegutsi niwe twari turi kumwe niwe komanda batayo wacu komanda icyo gihe twabanaga na Kizingabo niwe wari wose wacu na Kazungu niwe twayisosi wacu icyo gihe twarwanya intambara nyinshi cyane turwana nyine na Mayimayi n'ingabo nyine za Nyamushebwe n'ingabo za General Masunzu icyo gihe ndetse Gakiza niho yari ari na Colonel Mitabo turarwana cyane kugeza nyine intambara bibaye ngombwa mwarenze ruguru namwe mu Bibogobogo twararenze ruguru mu Bibogobogo ikampani yacu yararenze mu Bibogobogo n'iminsi sinzayibagirwa hari ku minsi 4 y'ukwezi kwa karindwi icyo gihe twazamukanye na Colonel Jules Mutegutsi no mu Bibogobogo tugeze mu Bibogobogo hari kampani ese ni singaho ni General Padre ahubwo brigade yiwe Colonel Padre twari twamusanzeyo General Padre twari twamusanzeyo twari twagiye tugiye kumuheza musada twagiye kampani zitatu yacu n'amaskoti ya Colonel Mutegutsi zari kampani zibiza Colonel Mutegutsi dushitse turarwana hari umunsi w'akazi rimwe hari ku minsi 4 turarwana tumaze kurwana aduyi araturasa Colonel Tambwe niwe wari muri advance bata nyine muri aduyi mu ngabo za Nyamushebwe baraturasa hari twari kumwe na Gafirita niwe wari estura wacu niwe twari twajanye turarwana ngo tumare kurwana aduyi aratuhasha cyane araturasa aradutawanyikisha twavuye muri Kowete tutabona kabisa Kowete bahe ni mu Bibogobogo ni hakujya Nyagisozi aduye araturasa kabisa turatawanyika turagenda tugera mu Nyagisozi neza mu muhana tubatega ambushe turabarasa cyane turabarasa twama tubatawanyikisha ariko cyo twari kumwe na Gakunzi uriyo wagiye mu Minembo iwe yaranatawanyitse aragenda neza akaza kubitiriya hepfo za nani za iriya haja za Kabara turagaruka tumaze kugaruka kampani yacu twari kumwe na Gafirita ubwo ndetse twagiye guhunga yanga ko duhunga mbwira we singo namukubite kuko munsi yari yapfuye twapfushije gadi Nyakanije nese ni umunsi apfa nuko tubwira Gafirita ngo nareke duhunga arabanza aranga mbwira we singo namukubite osara ntiyagira bitamukubita urushi namwe mfandi ko turashize uratumarishije nyine nuko mukubita urushi tuhita duhunga mbere abasirikare ngo duhita duhunga ndetse uwo munsi twarashe n'umusirikare bita Bango w'abanyabyinshi n'undi ngo ni Rapide w'abagorora niyo munsi tubarasa uwo munsi turadvasinga twadvasinga turagenda no mu Rutabura turadvasinga tugera muri Kabembwe twageze muri Kabembwe nyine hari saa 11 tugeze muri Kabembwe saa 11 Colonel Mutegutsi duhita hamagaza ba viongozi turaza tumaze kwira tugera mu Kutano hajya mu Rutabura turaganira aravuga ngo moja kwa moja ngo turamanuka duhamagaza ingabo tumanuke abantu muri nde saa 2 niziba turamanuka ngombwa nyine kuko duporinga hari abantu bazavuga ngo aduye aturushije imbaraga aduye tuba twamunjije ndobo niyo yarageze niyo yari yinjiye abandi bari bageze iriya za Rusuko nuko ngombwa nyine kuko tumanuka turagenda turabaraka ndetse tunamanukana na Rapide nicoge tumumanuye hari mwamufashe twari twamufashe nyine materi nabango mwari mwamufashe bango ndi twari twamufashe badiwe twaramurashe tubona kuko tumurashe kandi tubona kari bango turashe kuko twaza tuvugana twatumenya nabo twaturwana hari mwe naziranye tunaziranye nuko turamanuka tuja Baraka tumaze kugera Baraka ariko iyo oda yavuye Kinshasa kugira ngo tumanuke tuve mu Bibogobogo turamanuka ncagihe RCD yaragiye Kinshasa nuko tugeze Baraka turicara ngombwa nyine kuko twicara Baraka turahabaye Baraka Mutegutsi asubira za Uvira utegerageza wihute kubera umwanya Padri nawe nico gihe yasa adipronze nyine uri mushasha wa nani wa Baraka za Mboko za hehe niwe yari adipronze kuko yari afite bataliyani hafi kazine ari komanda brigade turahabaye ngombwa ngiye konja mu Kibari mu Minembwe ico gihe nico gihe habaye intambara z'abapfurero iri ya ruguru iwacu twadibasiga tugwana n'abapfurero muza mu intambara za Byarere ico gihe aduye yaraturashe kabisa turatawanyika ndetse nabanje gusigara nje nyine na muzehe data bukwe nitwe twasigaranye abandi batawanyitse ndetse uwo munsi twarashe
harashwe abasirikari barenga nk'abane, hari harashwe mukozi n'undi mwana w'abahiga n'abasirikare cyangwa barabasivira. mukozi yari umusirikari ico gihe basira bahenda nyine twese baratawanyika. Uwo munsi hakomeretse undi hapfuye umusirikare ngo umusafiri w'abahiga, hakomereka undi mwana w'abasita na mukozi niwe bari bakomeretse. Ngombwa nyine kwa duyi turatawanyika. Umunsi twaratawanyitse, ariko nje naje gutawanyika ruko data bukwe yabanje kugenda, naje zangera mu rugo ngisanga abagize mu rugo mbere bavuze kuko simbuka bimwe tuzasoze kubera umwanya. Ngombwa nyine kuko aduyi dusubira inyuma nyine turagenda tugera mu ngo. Izo nizo ntambara narwanye kuva ninjiye igisirikare. Waje kuvamo ryari? Jewe navuye mu gisirikare nabanje kuvamo 2006. Nsubiramwo navuyemo ejo bundi ngiye kuza ahangaha 2025 kuko nagwaye 2015. Waje kurwara rero utuma bari impamvu bagusezerera? Sinasezerewe, n'ubu nagize imyaka hafi 3 hano, nzafata amafaranga yanje aza nsanga hano. Waraje kwivuza? Naraje kwivuza. Urakoze cyane, reka tuguye pole cyane kuri ayo mateka maremare y'umuruho mwinshi. Watanze umusanzu ukomeye cyane ku gihugu cyawe, nubwo kitarekonesa uwo muruho wagize kikaba cyarakugize impunzi. Sinzi nimba uri impunzi cyangwa nimba n'ubu ngubu kiri muri gahunda zo kwivuza ku buryo wenda nukira ushobora kuzasubira mu kazi. Simbiza wansubiza. Ngewe nabaye umurwayi, sinaba ngishoboye akazi, kandi no gukura ko ndakura sinaba ngishoboye kare akazi ka gisirikare. Ariko iyo nzaba kuba muzima simba ndi impunzi, simba ndi hano, mba naratashe, mba ndi iwacu. Ni kitumye ndahanga nuko narwaye nkaba ndashoboye akazi. Urakoze, reka tubone kuguha na pole. Ndabona ufite inkovu, wakoze impanuka ejo bundi, yari impanuka ikomeye cyane, yari guhitana n'ubuzima bwawe, ariko Imana yarakurinze, tuyishima cyane. Rero mbere ko dusoza, reka ugire ubutumwa utanga uhabanyamurenge cyangwa se urubyiruko, cyane cyane ugendeye kuri ubwo bwitange wagize, wabwira abasore b'abanyamurenge iki muri iki gihe magambo magufi? Je magambo magufi cyo tubwira ubwoko bwa Nyamurenge ni ukuri umuntu w'umusore ufite amaguru abiri, ufite amaboko, ntagomba kuba impunzi. Agomba kurwanira igihugu. Basogokuru barakirwaniriye kuva amateka, twumva amateka y'abakayira sogokuru kugeza kuri ba papa barakirwaniriye. Basogokuru barakirwanira, natwe turakirwanirira, n'abana bacu ngomba guhaguruka mukarwanirira igihugu, kuko umuntu w'umugabo, umuntu w'umusore ufite ubwenge ntagomba kuba impunzi, agomba guhaguruka akarwanira igihugu, kuko tutarwanira igihugu tutabaye mu gihugu cyacu nta bandi tubazokiturwanira. Tugomba guhaguruka tukarwana twenyine, tukarwanira igihugu cyacu. Kandi basogokuru barwanye bataragera n'abantu ibihumbi bingahe, ariko nyine turi miliyoni magana ngahe. Abasore bari muri Kenya, abasore bari hehe, nta Abanyamurenge batari. Ico no basaba nuko mwohaguruka mukarwanira igihugu cyacu, tukaba mu gihugu. Kuba impunzi biragatsindwa. Umuntu w'umugabo agomba guhaguruka akarwana, akava mu bukoroni, akava mu bumunzi, akarwanira igihugu ciwe. Sawa, ndabashimiye cyane. Urakoze cyane. Mbere yo gusoza, reka nanone tubibutse wa musanzu duhora tubasaba, ukanda subscribe kubatarayikanda, ndetse mukande na like, muduhe na comment, ndetse mu sharing kugira ngo ikiganiro aya mateka akomeye tubashe kuyasangira turi benshi. Murakoze rero. Ibiganiro n'amateka kuri Menya Amateka nakagaruka.